Nyuma y'ijambo rikomeye cyane Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye i Buruseli mu Bubiligi, aho yabwiraga Perezida Paul Kagame mugenzi we w'u Rwanda, akamubwira amagambo akomeye cyane ku ntambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amusaba ko bashyira hamwe kugira ngo iyi ntambara ihagarare, ndetse akamushinja ko u Rwanda rushyigikira M23. N'ubundi ni ibintu asanzwe avuga. Inama y'abaminisitiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateranye iyobowe na Minisitiri w'Intebe. Tugiye kubagezaho rero imyanzuro yafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko yasomwe na Patrick Muyaya usanzwe uyisoma, n'umuvugizi wa guverinoma akaba na Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubagezeho rero iyi myanzuro y'iyi nama. Compte rendu de la 62e réunion du Conseil de ministres. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Raporo ivuga iby'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri ku mabwiriza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umukuru w'igihugu. Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa yayoboye kuri wa gatanu tariki ya 10 Ukwakira 2025 inama isanzwe y'abaminisitiri. Hari ibintu bine byari biri ku murongo w'ibyigwa. Icya mbere, itangazo rya Minisitiri w'Intebe akaba n'umuyobozi wa guverinoma, amakuru yatanzwe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kwemeza imyanzuro y'inama y'abaminisitiri iheruka. Icya kane, gusuzuma no kwemeza inyandiko z'amategeko. Itangazo rya Minisitiri w'Intebe akaba n'umuyobozi wa guverinoma ryibanze ku ngingo eshatu zikuru. Icya mbere, ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu nama ya Global Gateway Forum yabereye i Buruseli. Kuri ingingo, Minisitiri w'Intebe yibukije ko kuva Perezida wa Repubulika yatorerwa kuyobora igihugu atahwemye gukora uko ashoboye kugira ngo igihugu gisubirane amahoro arambye no guteza imbere iterambere ry'igihugu. Ni muri urwo rwego yagaragaje ubushake bwo kugirana umubano n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu ijambo rye ryo kuwa 4 tariki ya 9 Ukwakira 2025 mu nama ya kabiri ya Global Gateway Forum yabereye i Buruseli, itegurwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubutumwa Perezida wa Repubulika yahagejeje kuri mugenzi we w'u Rwanda bwari bugamije ahanini guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi no guteza imbere ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane kuko ari ushinjwa gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa M23. Minisitiri w'Intebe akanaba n'umuyobozi wa guverinoma yasabye kandi guverinoma gufata mu mutwe no gushyira mu bikorwa ubushake Perezida wa Repubulika yagaragaje muri iyo nama bwo gukora uko bishoboka kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibe igihugu cy'icyitegererezo ku isoko ry'ishoramari ry'i Burayi, cyane cyane mu mishinga y'ibikorwa remezo, ingufu no mu guharanira impinduka zishingiye ku kubungabunga ibidukikije, ndetse no mu gushimangira ubufatanye bushingiye ku nyungu rusange hagati ya Kongo n'ibindi bihugu bifite ubushake bwo gukorana mu mishinga y'iterambere rusange. Icya kabiri, ingingo ya kabiri yagarutse ku rugendo rwo gushaka ukwamamarizwa jenoside yakorewe mu gihugu cya Kongo, jenoside congolais. Guverinoma ya Repubulika iracyakomeye ku bushake bwo gukomeza uru rugendo rwo kwemererwa jenoside yakorewe abanyekongo. Kuri ingingo, Minisitiri w'Intebe yashimye Minisiteri ishinzwe uburenganzira bwa muntu ku ikorwa ryo gutegura inama ya mbere y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye ku nteko ishinga amategeko i Kinshasa ku wa 4 tariki ya 9 Ukwakira. Iyo nama yibanze ku nsanganyamatsiko zirebana n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ubutabera bw'igihe cy'inzibacyuho, justice transitionnelle, guteza imbere no kurengera uburenganzira bwa muntu, ndetse no gushyira imbaraga mu bikorwa byo kubaka ni mu bikorwa byo gusaba ko jenoside yakorewe abanyekongo yamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Iyi nama ibarwa nk'igikorwa gikomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba za guverinoma zishyira umuntu ku isonga ry'ibikorwa ry'iterambere n'ivugurura ry'igihugu.
umuntu kandi akaba afatwa icyarimwe nk'umutungo nyamukuru, moteri y'iterambere ndetse n'abagenerwabikorwa b'ibyo iterambere rigamije. Minisitiri w'Intebe yagaragaje ko guverinoma itegereje ko iyo nama y'uburenganzira bwa muntu itanga umurongo ngenderwaho usobanutse neza, urimo ibikorwa bifatika kandi biteguye mu byiciro byisumbuyeho, mu rwego rwo gushyiraho strategie rusange yo gushaka ko jenoside yakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Iyo strategie izaba igomba kugira ingamba zifatika ku rugendo rwose rwishyirwa mu bikorwa, ndetse igashyira imbaraga mu gukomeza no gukaza ibikorwa byatangiye. Intego nyamukuru ni uguharanira ko hagira intambwe ikomeye iterwa mu rugendo rwo kugera ku rwego mpuzamahanga rwo kwemerwa kwa jenoside yakorewe abanyekongo. Mu rwego rwo gukomeza iyo mpamvu, Minisitiri w'Intebe yasabye impande zombi, ni ukuvuga ngo abadepite n'abasenateri, inama y'abadepite n'inkenguzamateka, ubwo ni abadepite n'abasenateri, gusuzuma no kwemeza vuba bishoboka umwanzuro wemewe n'igihugu ushimangira ku mugaragaro ko jenoside zakorewe ku butaka bwa Kongo zishingiye ku mpamvu z'ubukungu. Ku ngingo ya 3 y'itangazo rya Minisitiri w'Intebe yibanze ku kongera imbaraga mu mikorere y'ibikorwa by'ubutabazi. Minisitiri w'Intebe yagarutse by'umwihariko ku bibazo by'ubutabazi n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo byabaye impamvu y'inama y'igihugu y'ubutabazi, Cadre national de concentration humanitaire, yayoboye kuwa 4 tariki ya 9 Ukwakira 2025 mu cyumba cy'inama cya guverinoma. Iyo nama yitabiriwe n'abahagarariye inzego za leta bireba, intumwa z'imiryango y'umuryango w'abibumbye, abaterankunga, abafatanyabikorwa b'ubutabazi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Mu byo bigiyeho cyangwa mu byo bavuzeho, bagarutse ku bibazo bitatu by'ingenzi. Hari ukurekurirwa ibikorwa by'ubutabazi uko bishoboka, nta nzitizi cyangwa imbogamizi z'ubuyobozi. Cya kabiri, inzitizi zibuza ibikorwa by'ubutabazi kugera ku ntego no kugira umusaruro wihuse. Ikindi cyari ku murongo y'ibyigwa aricyo cya gatatu, hariho ikibazo gikomeye cy'ibura rya mikoro agenewe ibikorwa by'ubutabazi. Icyo cyari intego nyamukuru y'iyo nama, ni ukuganira ku mwanya guverinoma ifite mu gushaka ibisubizo bihamye ku kibazo cy'ubutabazi n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, aho ikibazo cyabaye ikihutirwa kuva muri 2025. Nyuma y'impaka n'ibiganiro byimbitse, Minisitiri w'Intebe yemeje ko leta izakomeza kuzuza inshingano zayo mu kurengera no gufasha abaturage bafite intege nke. Ariko kandi kugira ngo ibyo bigerweho, yasabye abaminisitiri bireba kugaragaza ibitekerezo byabo binyuze mu bahanga babo, aba expert babo, bakazabishyikiriza itsinda rihuriweho n'impuguke ndetse n'itsinda rikora ku rwego rw'igihugu kugira ngo basubiremo neza ibyo biganiro byose no kunoza ingamba nshya. Ibyo bikorwa bizakurikiranwa kandi bisuzumwe ku bufatanye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano, hagamijwe guhuza imirongo y'ibikorwa mu rwego rwo kwigira ku miterere y'ibibazo bya diplomasi, bya politike n'ubutabazi, kugira ngo habeho gukemura ibibazo byose biriho. Ku gice cya kabiri cy'inama y'abaminisitiri, aho igihugu kigeze n'imiyoborere y'uturere, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano yagejeje ku nama raporo yerekana uko igihugu gihagaze mu by'imiyoborere y'uturere. Mu cyumweru kirangiye, imitekerereze n'ibyiyumvo by'abaturage byaranzwe cyane n'ubushake bwa Perezida wa Repubulika bwo kugirana amahoro n'abakuru b'ibihugu bya Afurika bari bitabiriye inama ya kabiri ya Global Gateway yateguwe n'ubumwe bw'Uburayi i Buruseli. Perezida wa Repubulika yahamagariye mu buryo butaziguye Perezida w'u Rwanda asaba ko asohora ingabo z'u Rwanda
akura ingabo z'u Rwanda mu gihugu cyacu. Izo ngabo ziri ku butaka bwacu agomba kuzikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo abaturage bakomeje kugaragaza impungenge kubera kwirengagiza amasezerano yo guhagarika intambara no kwimura ingabo mu gihe amaso yose areba ibiganiro biri kubera i Doha ni Washington, hari kandi ibyishimo by'abaturage cyane cyane abatwara imodoka rusange n'abaturage ku giti cyabo kubera igabanwa ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli. Mu gice cya politiki, Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano yagarutse ku bibazo by'amakimbirane byagaragaye mu nteko zishinzwe amategeko mu ntara za Bawere, Hotwere, Kongo Central, Ituri na Chopo. Ayo makimbirane ahanini yibasiye ibiro by'inteko bishinjwa imicungire mibi no kubuza gukorwa neza kw'igenzura rya pimante. Iyi myumvire irimo gukurikiranwa n'inzego bireba hagamijwe gukomeza ituze ndetse n'ihame ry'uburyo inzego z'intara zikora no gukumira ibyahungabanya umutekano rusange. Ku bijyanye n'inama y'imbonankubone ku rwego rwo hejuru, Minisitiri wungirije yibukije ko mu minsi ishize habaye inama y'imbonankubone table ronde yerekeye uruhare n'ubwitange bw'abaminisitiri n'inzego za leta mu kubonera buri wese indangamuntu yemewe ku buryo bw'ikoranabuhanga muri Afurika. Iyo nama yateguwe hashingiwe ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri ku bijyanye n'irangamimerere yari ifite insanganyamatsiko igira iti: iyandikwa ry'ibyerekeye irangamimerere nk'ishingiro ry'ibikorwa remezo bya leta bikoresha ikoranabuhanga n'uburyo bwo gushyiraho sisiteme z'indangamuntu zishingiye ku ikoranabuhanga muri Afurika. Minisitiri yagaragaje ko irangamimerere ari inkingi ya mwamba mu miyoborere no mu kwigenga kw'igihugu kuko ihuza serivisi nyinshi zinyuranye ikanatuma zikora mu buryo bwuzuzanya. Ku bindi bikorwa byakurikiyeho yavuze kandi ku nama y'imirimo yayoboye ku mabwiriza ya Perezida wa Repubulika yerekeye raporo y'ubugenzuzi bwakozwe mu ntara ya Lualaba na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya ubujura n'ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro. Iyi raporo yagaragaje ubwitange budakwiye bw'abantu bambaye impuzankano bafite intwaro ndetse n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro b'abanyamahanga binjiye mu buryo butemewe. Kubera ibyo hafashwe ingamba zihuse zirimo gukuraho abasirikare bari ku butaka bw'ahacukurwa amabuye y'agaciro no gushyiraho uburyo bwo kurinda ahacukurwa kugira ngo harindwe kwigarurirwa n'abacukuzi b'inyangabirama. Byongeye, inama y'imirimo yakurikije inama za Perezida wa Repubulika yashyize imbere isuzuma ry'uko yakurwaho icyemezo cyo guhagarika icukurwa rya cobalt hagamijwe gushyiraho uburyo bwo gucunga umutekano, kugenzura no kugenzura isoko ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Intego ni uguteza imbere uburyo bwo kongera inyungu z'igihugu mu bucukuzi bw'amabuye cyane cyane mu rwego rw'abacukuzi bakiri batoya. Kugira ngo rero ibi bigerweho hashyizweho igenamigambi ry'igihe gito n'igihe kirekire risobanuye mu buryo burambuye mu mfuruka zishyirwa mu bikorwa. Ku bijyanye n'ibiza n'ibyago, Minisitiri wungirije yatanze amakuru ku gikombe cy'inkongi y'umuriro cyibasiye inzu 177 mu nkambi ya Kabila iri muri komine ya Limete i Kinshasa. Nyuma y'uko guverinoma ifashe ingamba zihuse zo gufasha abahuye n'ibyo byago, minisiteri ye yafashe icyemezo cyo kwimurira abo baturage ahantu hari igishushanyo mbonera gishya cy'ubutaka bungana na metero 15 kuri 20 muri Brasserie. Ibikorwa bigakurikiranwa n'ishami rya polisi y'igihugu rishinzwe imitunganyirize y'ubwubatsi bw'ibikorwa remezo. Ku byerekeye umutekano n'ingabo, Minisitiri w'Ingabo z'igihugu yagarutse ku mimerere ya operasiyo ziri
ku mirongo y'intambara mu majyaruguru no mu majyepfo ya Kivu, aho yemeje ko ingabo za FARDC zikomeje kuba maso kandi zihangana n'ibitero by'inyeshyamba zishaka gufata ibyicaro byabyo cyangwa ibirindiro bya FARDC. Yavuze ko ingabo z'igihugu zakajije ibitero ku mitwe yitwaje intwaro yanga kwitabira porogaramu ya PDDRCS. Mu bikorwa birutse ingabo za FARDC zatsinze kandi zica intege benshi mu barwanyi ba CNRD mu turere twa Kasindi mu ntara ya Ituri, bituma bunanirwa kugera ku bufatanye n'abarwanyi mu mutwe wa M23 bafashwa n'u Rwanda. Mu burengerazuba bw'igihugu ibikorwa byo guhiga abanyabyaha bo mu mutwe wa Mabondo byakomeje mu nkengero za Kinshasa. Habaye kandi ikiganiro kirambuye ku mikorere y'inzego z'umutekano, ku ihindagurika ry'isoko ry'ivunjisha n'ihindagurika ry'ibiciro by'ibicuruzwa n'imirimo itandukanye. Iri tangazo rero naha turisoreje kuko Patrick Meya yavuze ibintu byinshi, harimo n'ibitatureba, ibintu by'ubuzima n'ibindi byose bagiye bagarukaho, ariko twari twibanze n'ubundi ku bijyanye n'umutekano n'ibireba uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mwane natwe, turakomeza kujya tubagezaho amakuru mukunda kandi mushaka. Turabakunda cyane, mubane natwe.